Aha, attention TV so we be akwaba de ebaso esem a etwego e social media so ne month no so ma shebedwem anya de beso mo e attention TV so ente ye bia ne na yatse na anase Kofi Adoma wani trend papa eyani na efa assassination and cancrophobia kwa kokunu an na chese attack chinchirin pa wode ko attack ye de draw na nim as Kofi TV ani na trend ne Abrante bi ono so you can social media critics and say because of social media ne Ghana memo say na ono so ba online e be trend adwe e de fa ne so be criticize or not criticize or be more advice or not more advice na na ohwehi na ohwehi enen so e de nsem bi abetudwa wodi kiremu ni na e de afa Kofi Adoma wani the assassination see na no na we ana wo kiremu a kire se ka me koyesese ye hwe Ghana memo say pa Kofi Adoma ye woni ayobi a on pekasa na so ye hwe obi oni ni obi pa dia na ka e ka me akoye kwen Afia Schwar and it is a post for ebeye mo hwehwemu pa dia ndie obi a on be suspect obi a mo suspecting the first Afia Schwar because ye hwe pa dia say ye kasa ye hwe so dia na onne ne ex wife na ex lover no so best friends pa na kokon se bi e ko soro ba asase su bia no wanwa ana wodi suppose for ebe arrest obi e dia fa won de ne o mo ko arrest Queen Afia Schwar allegedly e di free na ohwe ye be ko ne akotie no e dia ba was nigga we here see investigating about this issue me see Afia Schwar omo nche no omo investigating about this issue Kofi Adoma wani ex wife no omo ti say omo dina fo so di nkomodi nkwankwansam atese yeso omo ti say omo ye namfofo obi o si case we Afia Schwar wontimi nye Afia Schwar te Ghana ha de obetimi ya ye anyway boni Afia Schwar betimi ya di no Ghana ha ebi ni we am okay mo nkoti Kofi Adoma wani ni ex wife no na mo ti Afia Schwar nka ho ye behu ba bia no kra ne ye dai asemu ato no nra in fact me sorry me ra kuyiye pa me to na no pay na ye frame me yes na na se bo su wo hi sorry na me sidi asem na ehie no me so wa fa Kofi Adoma nwani unu ya Kofi Adoma nwani ono na akwamkafo bi akwa kututwa na me so akoye dai no me so na se bo su wo hi I think say e wasa wan kasa na asem wo wutimi ya nhwehwemu odi enim sa odi ukoye nhwehwemu na de bible ntena anya hwe be hu nukura ewo inya abotre ko YouTube na mko he video no kwan ya faso otitwa Kofi Adoma nwani and I think say bloggers won't be crowd show say an robbers one akọ attack no and we hear video no me pesi na Mr. Taster me hwe enema bi ekoso social media no so e fa asam no me fa fon fre Kofi Adoma nwani na ni fon odum Nams Kofi ye ono ampa de odum ne phone say because me kai na anu ya na yirin sense me ba social media enkrofo bi didi na tem ye sopa no ye sampam no ye twina bo so me haniema ekoso nam se dabi this case mentena se e ma na nyin nsemo me fa phone ha ye free Kofi Adoma ana se Kofi na wo ahini mete wo nka che na o se nana no kro na se adwuma mtia na ya business ana se me no ka sam ketuwa bi na me free line so me nkasa nche no se na me tie wo ana me se bra Kofi unu se Ghana ni pa respect wo o se yes ana me se okay o yera sam na nyansafo asabi ye tie wo ye follow na sabi yen waboa ye pen ye kai ye nmide na opa kire I think se Ghana sabi mprediasa anyansafo ni so agimifo ne doso twaso enka ofia sabu biem on social media Kofi Adoma status wo yi ano osinana in fact me raho na maye pasa hwe video wa trend wo social media share makoyi me yire niam ato agu bra eye old video ache na msi Kofi twaso concentrate na ye wadwuma jai Ghana fo asem wo mo wan hwe yi udi mfinhia bebre na abie udi udin kwahia bi di 10 seconds ebe se no Ghana for sabi enuanom bloggers woni bi ye penisa nka Kofi Adoma ho asema ba ye ka ne ye di pay views ne ye di jiska gu ye botom but e man ho kwan masa de ne nkoso because we yes sabi woni monyamfo Kofi si na namate
man ti se Kofi Adoma ba abonte abekasa bi na me ka semwe ate nana ya abrefo a owo Angel FM o kasa dodo susu kasa na kasa ne doso e kwa koye bibi se o ya ye minim too much. Yes, and I think say one kasa wonim de nam kwa so ba so anka one kasa no prepare na yie uni obi na we adwuma mu na asema to no asema shi. And according to one kasa wo tiresa asem no akopie police station asem no mo de akodan police fo. The only thing na we nyansani e wasa odwini ko akiri nse agwasa ukipu umia wano ma police ye investigation. Only right biasa we interfere police investigation. Mama police wo adwuma ye ya. I am very, very disappointed in you. To grant interview on cked platform, talk blah 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 blah. Meanwhile, when you police ni, meanwhile when you investigator, meanwhile when you national security ni, meanwhile when you BNI ni, and what the platform na what change them, and I would change them, and somehow would change. Nana ya abro from me south say, and profono mudi one no, you know much or more na. Me bisao. Se police wo kra nyantie bia na se sebi mpradiasa omanya bibia anamo bia ompeso mutua wa mankofo na do mo ho so ade na ya na mo yesa na ya brefo uyensem tuoni unya police ni unya CID ni. Allow the police to do their investigation. You have no right to come out so they interfere police investigation. And look at the way now what's happening. Asem what chemu bebrebe and the way I would tell me you wonu ba bia sources ni fira e ba Kofi Adoma so and me na na won ahimi to emi se Kofi Adoma wani sabe Ghana ha nipa bebre na apona to hono mo nipa bebre na tan no nipa bebre na epe na ye ne bone nipa bebre na epe de na to asemu nipa bebre na epe na ma na magu ase nipa bebre na epe ne fombo ya te Ghana ha no mo na osofo owusu bempa and then the boys attack Kofi Adoma when he was social media. Say Kofi Adoma when he am software pokubo tuo platform. I'm an akeka in some about after software usube mpapo. A software usube mpapo ya and kwala attack Kofi Adoma when he say Kofi Adoma when he ako cover national chief imam say nantwie issue bi. E yensem bebele. Akoda and I was saying, University Foundation and some snam de Jimmy D. Ebe so more one when be a jam come up one here was safe, name kuna for and I was friends. Patch of friend was 05483029885. And more also war Edema University in the Fred and Nafa Ebuano. And now when he some more dear to that which ever to come here, say, Kofi Adoma when you don't name as Kofi TV assassination a course or suppose for Bishop Pandia on what end anyway, and for Uncle Swear Queen if I shall snigger as well. Aha, anam dimbusi medase makro.